Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Nadu pasdang kediga antigen test, hadu menin kesini, advukra, kemut kitut ki test baru mengilai lang kilong, kelum lang kilong, khat ar hajar, sans pak san, kiba test positif na kini kilong live pak new po para koy ketela mo antigen sans pak new okay sans pak new khat ar haja sans pak new live pak new po kidai positif dengan asnon containment zone hadu mentangi don kadang telimo the number of containment zones till date now. Containment zone is both houses and till date now is 36. Containment, kita panggil containment kiki yang hadu mentah, lani ki jaka kilong live pun riu berakat, badan hapu at containment. But hadu mentah, nadu wasdang panggil containment, kemut ki jaka ki panggil alif, but barang dan hadu mentah orang si live pun live pun. Life on real di kelum lang bar khoj bangile ya gini ki containment hadu mentakasi kemut kala apoi saka new pun real